This is a house. هذا بيت. Kani wa guri. This is a door. Kani wa albab. Ama wa irid. هذا باب. This is a mosque. Mosque is masjid. هذا مسجد. Kani wa masjid wa ama masajid wa. This is a book. هذا كتاب. Kani wa book. This is a key. هذا مفتاح. Kani wa fura. This is a bed. هذا سرير. Kani wa sarir. This is a chair. This is a chair. هذا كرسي. Kani wa kursi ama wa keti. This is a table. هذا مكتب. Kani wa miss. This is a pencil. هذا قلم. Kani wa qalin.